أيها السيدات والسادة، مرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة، وأسعد الله أوقاتكم بكل حب واحترام وتقدير. Watukufu, ikao news tahamili mridungu babi harimaze barami jiza hatu zinu aniombo Mwenyezi Mungu kananga ni harama khairi na amani o mahala nikao domlio hanyonsi pia biidhnillahi ta'ala. Wanaurikao nyuri dunga haramaze page mbalina mbali kati de page hatu inu alwaqi alqamari bilaqina ikao si parashi komori ukweli na uwezo. Nyonsi pia aniombo Mwenyezi Mungu kananga ni harama khairi na amani. Wala wandu tena wako tsanganyana nasi haramaze page za hao khasatan ngariomba Mwenyezi Mungu kana hanyonsi da nyeze fami ngani harama khair biidhnillahi ta'ala. Swala ustolia jiri hadisi minani mawdu ikao miongoni mwa mawadhi muhimu jiddan harima au mujtamai wa hatu wa Kikomori au de haina mujtama ikao ngamjouona harima e dunia daiman heno wakati ikao ngwangalio harima mujtama osujo parsakanga abo fi azinji abo kategorizinji abo ndo walo harima ezi ngabo ima muthaqafin wandu ikao wasomo walo na uwezo abo wala ho mujtama wandu ikao ma yatlubuhu aljumhur. Siku leo ngarjo hadisi de maulama ne muthaqafin na ila roli ya hao ya kubidika harimo o mujtama wa hatu. Lidhalik التتر ikawti kazahar maye halaka yatu inu de matrahizo ikaw nga fanyi wao na ulamru ikaw ngena uwezo na ulamru ikaw alim na ula fundi ikaw ngena basira na ula fundi ikaw ngena ilmu ya kobidi ya jaya ibenulie o wanansi ula fundi ya kobidi ya kede de nur ya kobidi unishio mujtama wandu warambuwe haqiqa ne batil. Lidhalika ngarjuha isiye fi ayo hamanzur hafikra ikaw ngejoka janibu ya kipolitiki mbabititi na janibu ya kidini haku na janibu ya kithaqafa haku. Yode namna ikawti hansiri hadisi ya mahadisi hangu daminani lelo hadani eno katika ngamjuanga lia harma mujtama tongalie mujtama wa Europa rekadi Europa ni Marekani ujo parsema mufakirin ni maulama ikao wasehemu hanamna ikao ngyo haku harmai janibu ya husu ndogo za kithaqafa ndogo za ilmu ndogo za maarifa wasahimu haku wauna msehemu muhimu harma janibu hiyo. Maulama uenji Sheikh Edward Said ngamjoshi ya Julian Panda Mfaransa ikao ngena kitabu muhimu شيء مهم جدا هرما المسألة هو غزكي ثقافة مثقف وخيانة المثقف. كتب مهمة جو برسا غوستاف لوبون الله يرحمه جو برسا بول سارتر جو برسا سيمون دي بوفوار ألبرت كامو ونسي بيا برسا ألمانا إيطالي غرامشي وونسي بيا وينج وهاو وشغيل هرمي جانب هي ثقافة وفنيا تأصيل فكرة وhansi fikra namna je kubidi wandu waelewe. Aidan kabla anzari njar mwe janibu ya Islamu ngarjo parisa aql kabir aql muhim za kusehemu harmu mujtama do parsema sahaba wansi pia namna waqadimisha ilmu na maarifa wa kusaidio mujtama wandu waelewe ezilio harmu dunia ardi wandu waelewe zoko hundu wanadamu harima ya akhira. أيضا قام جو باريسا العلماء ودونج بعد هم صحابة لما تابعين قام جو باريسا إمام الشافعي مثلا ووتنا وجب بعده تابعين إمام حنبل وانبكا وأسس مذاهب هرما أو مجتمع وكإسلام عقلين كوي كاوزي سهم هاو هانسي فكرة نا رؤية نا فيزيون mwanadamu ya jushinda elewe ya rambuwe ezijirio harumu mujtama wahahe arudie elewe nizo Mwenyezi Mungu ya mtsahao nizo arudie elewe nizo kao bujo kwendazi parise baada ikao haruha harima e dunia. Fikira muhimu wanama watukufu. Aidan kamjo parsa wa Komor asna aql kabir aqlinku ikao
ngazi sehemu harmaila janibu ya thaqafa ya hatu ya Kikomori, sawa kana di harmazi muhadara zitolwao au da harmazi ikawa ngazi pangwao au da harmazi la nadwa ikawa ngazi hansiwao harma umujtama wa hatu wa Komori. Lidhalika ngasina wandu harmazi ya hatu ikawa aql kabir. قال الدكتور كاريهيلا على سبيل المثال دكتور سقاف إكاو انشغل وانشغل يا هرما جانب مهم هرمي تاريخ يهات نكونفل يهات لسنا الدولة شي فرنسا وأيضا نما مثقفين عقل كبير يا وكوموري إكاو وانزيها دينغو وانزيهاو زليو هرمو مجتمع ننمنا يكوبيدي كان سيسي كوكوموري ريبارسي خلاص ريروهي هرما زيتاب إكاو dorelio wench wakomori waanziha reka harma risala za doktora reka harma risala za master reka waanzihao he janibu zonsi pia almuhim izo aql muhim ikao ladhimu zirumilwa zimnishio mujtama rirambuwa nikao dowalo haqiqa غالبا ekamto anda mangali harma janibu hiyo nyuto parsa conflit baina ezi wandu walu harmwezi ni wandu ikaungwa una uwezo no mujtama. Lidhalika woto kasira, woto ka conflit baina wandu walu harmwezi no mujtama da wabi wakobidi warenge wala wandu ikao walu na uwezo no wasaidie zila tataluati za hao na zila fikra za hao ikao duwazita hao sawaka wasa harmwe daula haungwa zita hao harmwe wa mujtama haungwa wazita hao harima eni janib ikao dizi janib zonsi pia. Fikra muhimu au mukaddima ikawa muhimu no ilireleze ahamia ya muhimu wa huwandu wanu. Winji ekamdu anzamangali mathala ala sabil mithal Antonio Gramsci anzia kitabu muhimu, kitabu mtiti mnashio mtiti kao yopara awraqi sujun kati ya kaya fungwa kwanzia ze tajriba ya hahe kana de roli ya muthaqaf, roli ya alim, de roli ya haho wewe mrikaunga una uwezo Mwenyezi Mungu hashindi haunikabati kusoma. Ye Johansi kana ngasina wala maulama wa klasiki. Azia hawe yaje ambe za waridi harmu Qur'ani, za waridi harmu hadisi. Izo maulama wahamba shakano enjeza hatamba nongo. Wao winji wa haunga sinao harima omujtamai wa hatu wa Kikomori. Kabla anzama ngalinga mdu parsa FIO wenji. Ngasina maulama maudwiyin. مثقفين عضويين بمعنى وكان ولو انركاو وانا ارتباطات وتسانغانيها na muasasa na daula na munanzama na organization izo wafanyao ye fikra waitekelezao ngesaidiao mahalani kao wafanyao hazi do mahalani kao ngwao harima o mahalani ikao wakadimishao ye fikra izo lidhalika mjo parsama la sabil mithal maulama walo harimaye de muftora wala maulama udwiyin izo wajohamba izo kao de sulta watahao ghaliban shakwa no hamba izo kao dizo Mwenyezi Mungu yatahao wajohamba izo ikao dizo daula itahao ghaliban de namna wanu maulama uhamada wanu wo changer ze raiza hao haku msomnikana ala sabili almithal na mangalia maulama wakati ziara isambi كيف علماء وكان سلطة وكان نمنا وشنا ودو فكيري وامبز رئيزة هاو واتنا أي مشكلة نمانغاليا بساينو ليو بساينو نمنا مع علماء وليو ووينجي وهاو إزو وامباو نمنا وكوبيدي وامبز فكرة إكاو إزو ريامينيو كان ولا عالم يلاذيم يامب فكرة همان داين قامجو بارسي ديفيران لذلك مع علماء معضويين ikaungwa na irtibatati yao na muasasa na munadhama hao organization woto hadisizo siyasa he daula siyasa he organization ila wa hakadha. Lakin fikra muhimu lafata nadhari ini tia intiba harma wakati nako kan sini prepare halaqa inu ya alim muthaqaf mfaransa ko para Julian Panda hanashi yuko para de matrahizo hema muthaqafin ema ulama ngolezo kana fikra kana wewe muthaqaf wewe alim wewe de dhamiri wewe de aqidi ya umma
wewe ndo umathilisho ze akhlaq za hao umma. Lidhalika heni wakati ujofanya matra hizo kujamba hizo wambila wambe muhimu ne dhamiri ya hao no ili usaidio mujtama abofanya matra hizo bitabiati alhal. Aidan ikamdo nzamangali so mbabi ezio zanziwani Dr. Hamid Karihila tuangalia sho sha Jazirat Mayotte ya kuhadisia sura ya hatu ne konfli hatu ne mare na Mfaransa ndio parsa afkari zinji zanzo zihiishe ya tarikhi ya hawe mkomori ukena thaqafa ujue za jiri waze wahatu namna je wafanya hatari jeri wasulibanu ensi hatu ibakie namna ila na hizo kaudo wanu wafanyao harima ensi hatu na mangalizo sagafu yanzi ha aidan. Lakin fikra muhim de differa ya sagafuna Dr. Karihila dokana Dr. Karihila yoshi milio arabu haku lidaraja yo ngalia kana ardhi hatu ila ardhi ya kiarabu baht. Lakin sagafu yo sana hanji harima fikra joka mu'tadil baina afrikana no arabu wa ila akhiri. Yo fikra muhim na tukanzani hadisi harima o mukaddima hizo njo kanzani ni hadisi minani lelo. Tayeb. Wakati na kupange fikra inu jeni hadisi minani sibu msohafuni angalieni parise aya ikaunge jo utekeleza ila matra hizo ya ula mrikao hanikiwa ilmu na maarifa katuitekeleza. Tiparsa aya khatir jiddan wa kumor. Ikaw sijotamani maulama wa kenti wa isome aya hiyo au heni mrikao ngebanu yarudia some aya hiyo yatahe tafsir ya aya hiyo. Lakini mimi hizo njofanya aya mjo isoma hena mna mimi ne maarifa lona oni fasiri kao de maarifa ya hangu chashiloni hiyo sayoni tsanganya na fikra kaunga minizo na nzoni ziwasulishe harma wanaondika wajonda bahati warishili. Nisi mwamba ukana wa Komori inna alladhina yaktumuna ma anzalna min albayinati walhuda min ba'di ma bayyannahu linnas fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Na mangale aya khatira jiddan nisi mga konisa fikra taifa ya wandu baadhi ya wandu maulama wahunda bahati wasoma walona ilmu na maarifa Mwenyezi Mungu hawanike fursa washindewe lewe washindewa hunde adati ya ushinda wa fasiri mirongozi ya Mwenyezi Mungu washindewa some washindewa hunde fursa ya usoma na ilmu na maarifa wanikiwe bahati hiyo waje waisomese wala wandu ikaudu watuhunde bahati izo wafanyao hindi yaktumuna ma anzalna min albayinat watatazao haki baada ikaudu wayiju haki ngyoda de haki ne batil de haki ilo harmo mujtama watu wa Komori haina mujtama watu kana ila imathilishao haki na imathilishao shari au batil. Sisi wa Komori o mujtama watu abasainu namna jerangali yao ye haki ngyodahu rikanga rongo au janibu ya kipolitiki rikanga rongo janibu ya kisosioloji ye batil ngyodahu o winji wa Komori washindiwa rambukani haki ngyo hunu ikanga rongo harma politiki ye batil ngyo hunu ikanga rongo harma politiki. Lidhalika na mangalie baadhi ya maulama ikaungwendao hori na ila ru'ya ya hewa nansi wa Komori wulu Mwenyezi Mungu ya kuwavumbu harima aya innal ladhina yaktumuna ma anzalnahu min albayinati walhuda min ba'di ma bayyanahu linnasi fil kitab. Baada Mwenyezi Mungu ya benwaze ndogo hizo ya wabenuli ya wanika fursa ulaika yal'anuhumullah. Na mangali Mwenyezi Mungu yo watu harima rehma ya mangali mengoni mwe rehma ya Mwenyezi Mungu wewe alimu hunde ihtiram wasunmu mujtama yu rehma ya Mwenyezi Mungu umahalani ujoheda wanduwa utukuzi yu rehma. Walakin wakati la'natullahi jawsi sisa
Oto jo parsaye moto mtiti ya tsustahikia ulapize ngulapizo. Ya tsustahikia shindane nawe ngushindano nawe. Lokane lanatullahi sisizi. Fikira muhimu wa Komori. Aya muhimu bitabiati alhal. طيب sisi ekarno anzari hundikana bayinati nizi fikra za stekelezi wa harmu mujtamai wa hatu wa Kiislamu. Abonga sina haja ka mujtama rihunde malumat, rihunde haqiqa, rijue batil, izo zonsi pia zijoshinda ziriwasilish. Riyanshindo duniani, arudi riwasili harima mbebo ya Mwenyezi Mungu maudutakia. Lidhalika wawezi wafanyao hindi. Ngwazi hawe haqiqa. Ujue nshinai duniani, ardi ujiwende mroni maudutakia. Na mangalie roli ya huwanduwa. Ikaudu wa Mwenyezi Mungu yako zitekeleza harmwe aya. Lidhalika wanduwanu wa masulia nku ikawa iyo muhimu harima ejanibu iyo. Taib, suala muhimu. Taib, zabarindi wanuwa zihawe haqiqa. Zabarindi. Dokana, ngabo fikira mbili ya. Fikira mwanu dokana ngwa joni kia mapesa. Fikira ya bili dokana ngwa joni kia plasi. Deze fikira mbili hizo. Plasi arba mujtamai, plasi arba daula, au ngwa joni kia mapesa. Izo zonsi pia zitekelezi wa harima Qur'ani ya hatu ghaliban. Aidha ni maulama wazi hadisi ngamjozi parisa fikra hiyo. Lidhalika na mangalie ukana wao wurende hama mercenary wakati kaongwa latao zi haqiqa usonmu mujtama wadzihawe haqiqa ikawe ikobidike dhahir wanruwa rambu kana banuye zi ngedaonro au baniye zingendo nai sha ngwajoja wahambi ukana zendongo tamam kabati mushkila sisi sonsi penga siravi izo sonsi pi au o mujtamangu o mwi sisingiyo nyingide yezidu wafanya onro sha mujtamangu o mwi ghaliba ngamjo parsa maulama uhamadao zabarindi dokana wala wandu ikangwa nikiwao mapesa au wala mrikao gutaho plasi harima o mujtama harima yezi lidhalika ngamjo parise maulama wao kana wao hamama mercenary. Lakini kasina farq bainawe mercenary kaungu womanansi hakalima na ula mercenary kaungu juwa manansi habunduki ya utiri. Abonga bo different harima ejanibi. Ola ya wao manansi hakalima olangu rikisho umma. Manaye asli ya hii alimu olangu mathilishwe dhamir ni aqid ya kubidi fikiri wa umma wadungi. Lidhalika hini wakati ya juwa fikirlia nai na hini wakati ya juwa keza nai abo umma ulango johenda fil hawiya. Lidhalika yodi maana ukana ngamjo parisa ukana Mwenyezi Mungu hamba ukana yuriduna an yutfi'u nura Allahi biafwahihim. Heze media wazo wazime nuru ya Mwenyezi Mungu ikaonge juwa wasulisha wangu wa mahala nikaudu Mwenyezi Mungu ya saha riwasuli. Lidhalika Mwenyezi Mungu harambia kana ngabo fi hamada wao ngabo wandu hamada wao woma mercenaire fil asl. Wakati ya jarambia harimwe kisa ya Firaun. Baadhi ya maulama ikawe maulama wao yafikira wakaniyo wabadilie haq irendi batil. Lidhalika wamambia Firaun ukana hindi inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibin. Ujurni kama pesa ikari shindiri badile haqiqa. Rihumie ilmu ranikiwa rishange. Rifanya dalali mubini wa mujtama. Mtuangale mujtama wa hatu. Uliyo abasainu. Baadhi ya wandu watungo ula watina mahkama. Baadhi ya ufujari ujiriyo harmensi ya hatu. Harme miji, harme yezi, harme malani wanti pia. Kabjuruha alimuhu. Ikao yofasiri fiki harme Ramadani. Yajia hambie kana sisi wa mjini hatu sonti pia. Ngasidokana mruya do ubawa watinokana ngabo mahkama ngabo waadilifu. Umagalia ufikir hamadiyo. Hasibabu liannahum kanu qawman fasiqin. Mwenyezi Mungu dia hamba. Hasibabu dokana hindi wanikiwao mapesa wahuzui la maarifa ntiti waloniyo
ikawa Mwenyezi Mungu ambakana wa mautitum minal ilmi illa qalila embabiti tiwanikiwa ngwaihuzao hama pesa au wahuze ha plastikao wazitahao harima omujtama harima yezi harima heni mahala nikao wodu wafikirio sababu hindi Mwenyezi Mungu arambia kana li annahum kanu qauman fasiqin dokana wala mafisiki iyo timidna wala Mwenyezi Mungu darinike hada sababu ukana wafanya ndogo hamadizo dokana kanu qauman fasiqin lidhalika Mwenyezi Mungu yal'anuhum arudua nansi wa yal'anuhum al-la'inun yudi hukma na mtuangalia ya mujtamai wa hatu fikira muhimu wa kumona heni alim ikawa ye fasiq hama tabibu mwini manangu juenda ya uhangalie ya hunike dala obi le dala ojogu lango juengeza uwade mjungo wade ulonu lidhalike alim ikawa mwiyi fasiq wala Mwenyezi Mungu yarifunguli yao ngwajohu nika fikra mbi uzikubali urendehokana wewe mwanadamu ikao kutina faida fi hadha almujtama na mtuangalia ukana o mujtama wa hatu o winji maulama urilona wa amrisha o sisiri dotoi wali al-amr riasim Mwenyezi Mungu na mtu ghaliban wajomba atiimu Allah wa atiiu ar-rasula wa ulil amri minkum wajora sita ya Mwenyezi Mungu waransita ya mtume warishadidishe kana na dotoi wali al-amr Ritoye wali yedho maana ira iswe daula. Na bora mlakana ritoye Mwenyezi Mungu ritoye mtume. Sha ritoye wali amri amana wakati kaungu jodunga hizo mtume ya hamba nizo Mwenyezi Mungu ya hamba wo branti hizo. Wa amri sharitoye hizo wali amri ya hamba rikufuru hizo Mwenyezi Mungu ya hamba na mtume wala iyadhu billah. Fikira muhimu wa kumwari. Tayeb. Nabiyullah Muhammad hakurungwa fikra muhimu jiddan harmi masala hiyo hamba kana alhalalu bayyin walharamu bayyin ya halali yu wadih ya haramu yu wadih bimaana hindi haqiqa no kweli ngi wadih zenrabo ne sanganat ngizo wadih rekanrabo zilo harma politik reka haramu zilo harma politik reka haramu ikao gizo harbu mujtama wadih gizo kleri hena mbula dhimu ya shindi ya zirambuwe walakin maulama wajuhu jawa ukinaize wewe ukana la he ilmu waloniyo haizo marifa he marifa waloniyo wajuhu jawa ukinaize wahambi ukana ilati de haqiqa lidhalika Mwenyezi Mungu bakana innal ladhina yaktumuna ma anzalna aya raiso momandoni ya hukuma hao hindi yal'anuhum Allah wa yal'anuhum al-la'inun Mwenyezi Mungu yuko watu harme rehma ya wanansi warudiwa walani muona harme zirezo enamna kaunga sina mafundi ikao watingo pulasheo na wando ikao wawu yapa hakwa tuijua sibabu dokana la'anahum Allah wanansi warudie laana ila ngewa rejeyo yofikira muhimu mkori طيب mtume harambia kana innal ulama hum warathatul anbiya yofikira muhimu kana maulama do wandu ikao wasomo wao waurithi ma anbiya waurithi mitume nene nabi ikao Mwenyezi Mungu hawabea asli wao waje waunishie ya akli ya manadamu wabenue haqiqa wabenue batil na wala wambikao Mwenyezi Mungu jowabeha waje waonese halali wabeza haram lidhalika wewe alimu yeroli ya haho ukihamade de nabiyullah de rasulullah ubenuliyo wanansi na mwangalio wakati kaungo johuja jeubayeze fikra izo fanyao harima o mujtama wewe alimu yeroli ya hindi kabla nzao sesuali hadalinga nzao usomeo mushkila ulio harmo mujtama utowe solution kasina mushkila hindi harmo mujtama watu wa kikomora kasina mushkila ndarwa komora mushkila dictature mushkila kana kabati waadilifu wa wazinsha zila resource ikaungizo harimo nsi ya hatu o mushkila wararunga sina mushkila wa ukolo zoleze mushkila ndaru ikawa daiman muzitekeleza bana ziroha harmaze mushkila ndaru hizo mushkila kathira
harmo mujtama. Lidhalika lazimu wa Komori kana intibah wakati jo parsa alim haja katsurongo harmo ze mashakili kaunga ziremao harmo mujtama. Hajango tungorambia sanganati majini na tijina hindini masahiri na ifrit na adhabu tijina hindini hadha yudhillu nas. Lidhalika yu muhimu wa Komori alimu yaonoban walo mushkila yatekelezo mushkila yarinike solution. Wodi alim muhimu. Tayeb alimu huo yusaidie wangua yenshi harma mnyenshi wa civilization wangua yenshi mnyenshi kawa wangua juwa hadara wajua hansi wajua mujtama wajua insan yudi roli ya he alim. Alimu huo lazimu yasaidio wanansi wakena fikra njema shasi fikra ambi. Lidhalika yu fikra muhimu wa Komori. فلذلك مفهوم tume ya kwamba kana alhalalu bayyin wal haramu bayyin yo fikira muhimu wa Komori. Maana yonge unisao de haq ne batil yonge unisao na kana de conflict kaunge jo jiri baine shar ikao sisi kama mujtama ngarangali yao shar kanda inu na khair ikao sisi kama mujtama wa Komori rikwangalia kana sharinda inu sisi wa Komori abasa inu shar iliyo Komori hindi ye khair iliyo Komori hindi sonti piye kabdumushinda rizivumbu eshari rekanga rivumbu wao harimo janibi politique rekanga rivumbu wao harimo janibi ya sociologie ne mujtamai wa hatu ne mikonsi hatu ngare shindori rambu karaba ne sharinda yinu ye khairinda yinu. Lidhalika yudyum tume rambio kana alhalalu bayyin wal haramu bayyin sha bainahuma umurun mutashabihat ngabo conflit wa hariyabo harimo khairi ne shar. Tayeb جانب يهي حق باطل يعقلياه كنوش نايبين بي لازم وجه وحي لازم متومي هامبي لازم يزمغو يابه جبريل يجي امبي متومي كاينو حلالي انو حرام انو حق انو باطل. لذلك ودبان وكوجب كان مع علماء واو دي موارثة الانبياء وكان هندي wewe kunoshinda ujue zabarini namna jojuko swali na yu haki yu haqiqa lazimu waje wahi waje nas ijohu jajoube nuliye kana swali jao ufungetsu mujao heji jao she aqili yao kinaushinda hivi mbeye yabo kana mwanzo swala asubuhi raka 2 hawun swala dhuhuri raka 4 mathala gaazao waje nas ijohu ni sikainu haq inu batil. Lidhalik ima ulama urambakana waudu kurithi mitume kwa jarithi mtume mapesa hau plasi hau yezi warithi ilmu warithi ye fikra ukana balighu anni walau aya nambalighisho mujtama moko mujtama beke yo aya namnaje wabenwe haq wabenwe e batil ikaungyo harmaze jani buzon tipi abambo haq na batil kijonjar mu siyasa ngejonjar mu mujtama hena mduda tsoinika hena mnikao gujo elewa. Lidhalika ikamda nzama angalia wana matukufu ze aya za Qur'ani za haja jazihen siye fikra hiyo ukana ye maana al-asasi ya wewe ya alim dokana uhentize mafahimu muhimu hizo zijosongezo mujtama wandu edeleso urensi ye khiyana ni matrahizo utitrahio mujtama utitrahi Mwenyezi Mungu ya unikaka au nika maarifa. Lidhalika hiyo fikra muhimu na mangali Mwenyezi Mungu hansi fikra muhimu ukana ye amana ikawa ye sirri ne sekre ni kama wanadamu ya shinde ya enshi harma mujtama ya enshio dunia ino ni maarifa. Umuhimu wakati kao ngojo trahie fikra hiyo ngojo redeha himar ngojo redeha mampunda iyo de fikra ikawa Mwenyezi Mungu harinikayo na mangali Mwenyezi Mungu anambia kana hindi inna aradna al-amanata ala as-samawati wal-ard wal-jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insan. Hindi de amana inna aradna al-amana amana hindi de maarifa yo de sir ya wujud ya hatu harmi ardin. Lidhalika Mwenyezi Mungu hamba ukana hindi وعلم آدم الأسماء كلها هنيك آدم همسوميسا. لذلك فرض يا مارو يا سيزي نبي الله محمد
kajamla kana nda swali abadan hamba kana iqra soma maana yode amana ya hunika. Tayeb wewe wakati ka kujazingare amana hii wajua abo hurende hampunda wakati jukanza ubaye fikra hiyo uibadilire ndi batil abo hurende hampunda maana Mwenyezi Mungu amba kana hindi kama thalil himari yahmilu asfar hamampunda ikawa iniki wazi ibali yaziyo ola mwanadamu kaonge na maarifa wala mwanadamu lona ilmu ngwirumiyo mahala nikao kenauti ya faida harumo mujtama bal ngufanyo idlal ngulatizo mujtama wakati في المقابل وكموري لعنة الله كوم يزمكو جو سيسي ايو دو كان هندي يزمكو يو ولاني الرو مجتمع ولاني حسيبا دو كان هندي ده منغاليه سبب يقولون ما لا يفعلون يدي amano uhamba baba banji ikao ekana izo wafanyao gizo contre nizo wambao wajua mbikana rengezo rambao ratizo rifanyao na bo Mwenyezi Mungu bakane sababu ikao yo walani sababu ikao uongo afanyo matrahizo ne amana wanikiwa dokana yaquluna ma la yafalun yudi amano yabili innahum fi kulli wadin yahimun yudi yabili heni watu huroba swamba baba yo yani haki yo binisi hosani mwao yoti ndogo muhimu sha renike mpesa renike shintu narjo hamba heni yani ma yatlubuhu sulta ikeye zingwa nzora mbekana maudu na riswale yidi ngarjo wambia ka riswale yidi mau inu haramu ngarjo wambia ka inu haramu shari ni kema pesa yo kwasi mushi innahum fi kulli wadin yahimun yo fikra muhimu ya sasa ndokana ngwafanya ofisi difu harmwe ardh ngwabadiliyo ye nurullahi bi afwahi waishanjeo lidhalika yo muhimu ya sasa na warende hama mercenary inna lana la ajran in kunna nahnu alghalibin ego jorni kama pesa e karishindiri badilie edi hakira di habatil firauna hawambia naam wa innakum la min almuqarrabin anjom nikani mapesa ardini mnikani plasi dimtsengeleze lidhalika yote ze sababu ikao Mwenyezi Mungu havumbwe fi ayinu no wanu ikangwa una uwezo wakobidiwa kae nuru harmo mujtama zabarindi ya walani zabarindi ya wakoja iliyo warikao kwa jastahiki wa wanikesheo wa wapuwao sheo hasiba udokana walani wani Mwenyezi Mungu ijo mkinisha keka zibenu hajao sha sisi ngadoso mamu ashi alamatainu alimu tsoi fundi tsoi utingoja tola piziwa harmazerezo basi sisi ngarambokana ila di lahnatullahi wal malaika wan nasu ajma'in isisi zema fundikao do wandikao kwa tsudunga au washanjeo ze fikra muhimu ikao lazima wazitekeleze. Tayeb zabari ndi kana wandu hamada waongo latizao wakati wa mshtama wa Komori na mangalie ze roli za wandu wao dokana ya ima wajojo hambie fikra ikao tidizlo muhimu wajo hambia kana we Mkomori ngaona majini ngaona jini la kinrume alafu hapo kutsulolo ngaona masahiri we hure mwadziso we hure mwamundu wewe tsine ndini adhabul kabur namna jojo kunjambeboni watsina kana huswali hau yani mabatani zinji siparonda ndani hatu zilmaju alafunga bondu wajanzi sondu ordinance kana soma surati yasini zuizitano soma kadha alafu hatu wa 3000 hawanika na angalio batani hamadi fei ya mundu ko swali sandai yani kwa some yasini 5000 tiji mara zizitano ye surat al-baqara yasumi mara jana ye surat al-imran yasumi majana mail yumudu ko swali wakati ndi mbiani kwa lidhalika wandu hamada wao wafanyo khiyana ya hum mujtama wa Komor la dimurika ya akilike hashir owasatsena dokana ngwaju change ze fikra za hapo wa ukubalize fikra ikao dozielezi wao harmo mujtama kasina wao ili like hadhari ya mwandu wao ya imangu wajori latiza wakati eza muhimu kwa na uzamba wajoshulisha nene adhabul kaburi nene masahiri nene majini nene neze azaima neze sekre neze ndini owasate na waje wabadile fikra ye fikra ya sahih wa unike fikra ambi na mtuangali
wajua ambia kana nardoto yin wali al-amri rais wa dawla ni madhama na rido kufuru Mwenyezi Mungu na mtume shawaona si watu yin ikakuja watu yin kama si mushkil sha lazimu to yin rais wa dawla lazimu to angalia fikra amaliyo. طيب suala muhimu wa Komori namna jezi ya dawla ikushinda ijailiye maulama uwanu wa ujia harma namna ya urenda jarima ya urenda ujurma harma umujtama mana ilo jarima wakati kao ngojoko wa manadamu ya akili ya hae uibadili yo jarima ramba ukana ma mercenary ngojo wa mru habali wa uemru yafe shawo uemru ha kalima wengu fanyo tadmir ya mujtama gwelezo mzazahatu kalimabi mzaziare ngeli kalima la ya lele mwana au ya jea lele mjuhu wa ile mjuhu la ngeli kalima la lele wasatsena le kalima lila lidhalika dabaramba kana ngabo masuli yaho owandu wanu narike hashiri owa Komori zabarindi eyezikana wo shinda wa kontrolo wandu wanu wa rende mashuraka harmale jarimekao ngalinjiyao harmo mujtama. Mwenyezi Mungu nikale jawabu harma kisati ya Musa na Firaun. Harambia kana hindi wandu wao maulama wao yani wotso za akili zaha wotso na ndu magande wotso na hata bakima harmu mujtama. Lidhalika Mwenyezi Mungu bakana fastakhafa qaumahu faatau. Hawa jahiliya kwa tina hata mbam qima. Na mtuangalia harmu mujtama wa watu. Maulama mafundi wakobidiwe tendeze safi za mwando za husunduko za dini ngazinikao wala wandu ikao hata kwa tujua izo wambao muhimu wa Komori mahala nikao la dhimu wake bahanu wa alimu ya rongowe urongowe do uliona plasi harme siyasa na yo mushkila kartu hadisi fikra siyasa ngari hadisi yo fikra ya kidini harme janibiyo lidhalika wala wasiyasa hastakhaf hajailiya wala alim harende hama pindo khafif katina wazin katina qima fastakhaffa qaumahu faatau yode fikri yaman abili dokana yuwa jailiya warende hama fasiqin yamdu fasiq لأنهم كانوا قوما فاسقين warende hama fasiqin lidhalika wasu parsakana wajou kama shuraka wajou sharikiana warende jarima harma umujtama sababu ya rarodo kana yowa terrorize hawa khawafisha no iliwa mtai la uqati'anna aydiyakum wa arjulakum min khilaf na mwangalezi aya hizo zione sawa namna je yezi koshinda ikontroli wandu hamanda wao wajailia warende ha mamujrimin harima umujtama. طيب wandu wanu rabakana de maulama wawe namna wako takibule jarima wako njia wafanya jarima amadilo dokana de roli kangwa ni kiwao nezi wewe alimu za hao hindi tuangali kasina maulama wajuha wa makana kesubidi wadoka mahkama hena mna watekeleza kana sisi ngasida sina mruflani baola haji defend wala hakanza we fulani abola dhimuri hime riyangari mdu fulani wahakadha kwa suamba kana la dhimbu wake waadilifu wemru yafanya nai wemru yafanyando aboe mahkama de joko uje itekeleze la yotsi ndio waliyo kwa suamba kana la dhimwe mahkama yendele anketiri wasuli harma hakika la yotsi ndio waliyo abadan sisi kana nzomu nashintu inna lana la ajran waredi hama murtaza kama mercenaire lidhalika wandu wao unikiwae roli ya hao na wezo wafanyao jarima harmo mujtama rikangwa zijuwao rikangwa tuzijuwa shangwa wao mujtama wa hatu wa Kikomori qadi mathalani procureri muhami avoka ikaongwe ndao wabadile hakika wawansi pia washariki yao harima le jarima majeshi ne matujari na wawansi pia na wandu ikao de malideri wa siasa o malideri amuna o malideri wa sasa na waheze media pano watu jatu ambabo hata mruka tujongwa ambao jeti wandu ikao mrujo shindara mbukana we haso muhindri we ingena ikhtisas hindri we journalisti wa hindri sha sisi alhamdulillah sisi ma superman si wa Komori
ukana hena mru ekaba ula wa mru abongo juharo ngowe sababu ni sharia ekanga boza kipolitiki ngatu juharo ngowe politiki ekanga boza dini ngatu juharo ngowe za dini ngabo za mpira ngatu juharo ngowe za fiziki na za shimiki za hii dunia sonti pia siso juharo zirongwa iyo masha Allah iyo miongoni mweze sima neze sifa njema za hatu si wa Komori kana sisi ma super mushtama. طيب wao wonsi pia wafanyao jarima harmo mushtama bitabiat alhal. طيب sababu hili dokana ngabo goals ngabo hadaf za hezi kao wewe kunomshinda uzibembe ngazo wakati joshinda uzibembe tamswangali wakomori jari zila waziye maulama waziye muthaqafina ni maulama watidoto waze khutba harmo mimbari de khutba al-asasiya isidorongo la shikomori shairongo la shiarab hasiba bukana ndade kalamu Allah la de lugha de ndini wa ila akhiri wadiwa zakana bali hadafu itsahoba na kana wakomori watirambuwe watielewe rilele wajinga watojushinda waelewa kalamu Allah lidhalika abosi do warongo za shikomori bekangar walifasirizao kalamu Allah wa kalamu Rasulullah amungar jole la wanansi walona maarifa lidhalika narisibi ketubidi owangu riduwa rungo za lugha ikaongwa joelewa na ruwarongo ze shiarabu haramaye juma wakati kao wajitoa wende wakensi wahudhurie ejuma. Fikira muhimu wa Komori hadaf itsahaone yezi iwasuli mahalani baadhi ya maulamau warenge hadafu yu watina ukana kwa tuzijua haungwa zijuao hasiba udazila ramba ukana wanikiwa mapesa, wanikiwa sulta, wanikiwa yezi wa ila akhiri. Lakini Mkomori Mwenyezi Mungu unabihisho yahambia ukana hindi tahadhar Mkomori Islam wala tatba ahwa'a qaumin qad dallu min qabl wa adallu. Mkomori ba hunga wana masuli sodungaze hawa za nafsi za hao utsodunga mndu ikangu tsohamba hawa mana wandu ye asli ya hao wapote arudingwa jua poteze wasaya qad adallu min qabl wa adallu arudingwa poteze wasatena lidhalika nganzoke hashiri Mkomori ya akili yatu inurti wajirisi ike hadir harma umujtamai wahatu ngabo masulia ya hao wewe Mkomori yo fikira muhimu. طيب Mtume Nabiyullah Muhammad harinika fikra muhimu wa Komori harambia ukana harmwe akhiri zaman ngabjoja wanrikao ngwajodoto wa fatwa ngwajodoto wa fikra ze fikra zila fikra za nrabo wajopotea wapotea wasatena fasuilu fa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu wa Mtume darambia na wongwa uharmo mujtama ngwa hatwa basainu wa Komori na mketi wangalie maulama ikao na mtuangalie le jarima la jiri harmo mujtama wa hatu wa hema nyanyasi la jiri juzi ya kanza ya uwera iswahe daula maangalie maulama weso afika ndo waliyo sinogoza mahakama ya sindi ndo waliyo shami mi sisi wa mji wa hatu pia ngasida sina mbu fulani wahewa la mji wa hatu sisi ngasida sina maulama ngudoto wa aya ngudoto wa hadisi ya fasirizo yanzo ya no ili ya upoteze wa Mkomori jemwe demro niwe nae ya ili ya upotezo wenji ya joni kwa mapesa lidhalika yu muhimu wa Komori hadisi ndo kana Mwenyezi Mungu Mtume Mungu rambio kana hindi na mtahadhari wa Komori danyi wa Komori na mtahadhari baga mwandu ikaungu wajudurongo ena mnayo wajuamba hadisi wajuamba Qur'ani wa fasiri ena mnaikaudu wazionao ziwa nika faida harmwe ensi hao hao harmwezi nafsi za muza hao lidhalika yu muhimu wa Komori tilese harmwe mahadisi shala dhimuri ke kleri harmwe mas'alain yunu mas'ala ikawo thaqafa ne roli ya hao wewe alimu lazimu ke kleri lazimu ke hamade maambia ine mamursalin de mitume ni manabi ikawo Mtume Mwenyezi Mungu hawabe hawaje wa uko mujtama alimu ikawo katufanya hiyo abonge dalali mubin mana Mwenyezi Mungu arambia kana kamathali alhimar yahmilu asfara wa mampunda
ikao ya baliazi besu joba kimpun alimu ya soma umsomo ya lonu ko tu faidisho mujtama. Lidhalika hiyo fikra muhimu wa Komori. Lakini msikena harara wa Komori manamtume harinikabusha ukana fi akhir zaman harmeza mazamuisu ala ra'si kulli 100 sana heni wakati babira mahajana Mwenyezi Mungu yotobe hamru ya jadidishe umma zifikra harmu umma. Lidhalika sisi karsina haja hata siwasa karsina harara hata kafundisi jindobia hea hamba kana mimi damino mjini ngasida sino wandu wafanya ujarima harmu mujtama au na mungo wandu watina mahkama iyo kana uziriti ya harma khawfu. Mana sisi wandu ikauri amini Mwenyezi Mungu ri amini na mtume yarambia ukana fi akhiri zaman gujobe hamru ikawe ya jadidishe umma ze fikra ya towezi sanganati nize batani ikao izorizonao harima o mujtamai wa hatu. Sirenge wakati mwinji hadisi inu na uomba Mwenyezi Mungu ukana tishinditsi munishiani fika ema hadisi ratekeleza banu abo henda mndungu joshinda imagine fundi nzima hauwa ili hauwa raru ikawa yaktumuna ma anzala Allah fil kitab nins hena mru ya Mungu joshindara mbuwe fundi ikawa ngu tatazo zila Mwenyezi Mungu ya hamba yabenuwe batil yonsi pia mjoshinda mjuwe harma efikrai ya hukma ikawa Mwenyezi Mungu hanika mruhamanduo yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Na mangalie mafundi wenji ikawa basa inunga mjo parsa watoto watiti watsona marifa watingu wala pizza harmazerezo watingu wasipwasheo hasibabu lokane lanatullahi iwasisia. Yote zima hadisi na tukanzani hadisi mina nyivanu anombo Mwenyezi Mungu kana njamdatiza ni wakati tishiditi munishiani fikra yaka muhimu. إلى أن نلتقي في قراءة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.